Malala malia ho eiki mo elelei e Tonga ko Tongatapu whiwhia lahi ke tatalele ki mautolu ki hongonga e televisione Tonga ki he hawani. I he wakai ki ngāhi ulu i ongongo, whaki atu hene awhio ai whakailonga ko e kauwhai whikau me whana wako e toko whitungful manima I he koliska sea tautai e neawhi he kātoa ngā heli whakmatai tohi ai kolisi. Tai malia e malawakapuna hapai I he whaki tokoni me I he pule anga siapani ko e loli tāma te awhi. Pea hola tatongi e koloa lolo o kamatalau ia I he ahoni. E te ebi mga ngongo ke he ana yangi pehe ki he wakai ki whaumitaha e une ngongo sipoti mo I whakamatala ea ka koe wakai eni ke whaiki ke ngongo ki he whiwhini ko au wahi whanua tō Paula. Ne awhio ne awhio ki ngi tupo wono ane awhi I he whale lotu sentuli o whakia te tohi whamoni ako e kau mau whailonga ako e toko whitungful manima I he wau whakmatai tohi e kolisko sia tautai. Ko I kātoa ngā maheni pifoki eni o whahoko whakatau lolotonga I konfelenis whakatau ICC. Ko I whakaien ke whakaiki ki o ngongo. Ko hono whamawhai eni hene awhio ki ngi tupo wono ai ngāhi whailonga ako na e whaki ani awhi. E toko whitungfulu tupu ne mau whailonga ako ko I toko watahai ne mau whailonga ako he tohi whamoni ako he teolosia. Toko wanima he diploma he teolosia. Toko taha whitu I he whakailonga mata I tohi Bachelor of Divinity tau tolu pea toko hiva I he mata I tohi Bachelor of Divinity tau wha. I lipoti whatau e pule ako ni whahai whaifkau ki tā Paula no awhi Latu, ko e toko whitungfulu tupu koe ni, ko e kau ikuna I he tau whakaako wa noa wanima, I ngai polokalama ako I he wā e whā ai api ako. Ai mo ui. O whā e wā ako ai korisko se ato tai. O mahino bebe maheni be mo sesi, ko e ako tohi tapu, be mo ako whakateolosia be mo e whika, ko e tau kakai be mo historia me lotu e sle. Porokalama la lahe nima e fitu o kwhai I he korisi, ko e porokalama e nima, ko e porokalama ako, whakaloki ako. Porokalama e ua, ko e porokalama e kakai whiwhine, ako ngā aue, e mo e porokalama a Tongatapu, ko e tewe e kau whaifkau, ke hi whaknima, ko hi, ko e konferensi. E ngahi polokalama ako koe nini whahaita ki tā Latu ai ngahi whakalelei mo I whakalahi ki ngahi silapa pa mo I whaunga whakahoko o ako Tongatapu I he api ako. O wahe lelei be ngahi polokalama I ngahi wadau gai go whai ko hui ko tōne a konferensi ke whalere ngahi polokalama ai au ngaho ke a korisi. Polokalama uluaki ko Certificate in Theology and Pastoral Ministry tau tolu o tōne a konferensi ke toi whakahoko a polokalama ko ni ako whakatonga ko hui ko whia mau e kakai o sesi. Wata mo ia o polokalama Bachelor of Divinity o whaos he tauni tau wha ai polokalama mo tua e au tānak tuunga he ahoni ai toko whitunga fulma nima. Ko e polokalama o ia ko kamata tōne a konferensi ke whakahoko ki he korisi o ku whahingoa New Climate Resilience Curriculum ai au whahoko I here Whakabritania. Pea tānak tōnga e hone tō whitu fulma nima, ke kau mao Certificate in Theology, ke kau mao Diploma in Theology, pe mo Bachelor of Divinity, ka toa ia e program o ko ia, o ku o whai hono, o liriu kia ia ngāhi programa ko hiko e whia mao, ke whai atokanga e kina ai ngahi mea hoko I mamani. Kai ko ia be, ka ke te whakato ai tokatirine, o lotu esria nā, kai ko ia be, ke whai atokanga mawahe, ke ka kai whiwhine. O gai whokba mo e proklama ako, e Bachelor of Divinity aia o ku tokanga ki ai program fo o ko ni, ke tariui ke ngai whia mao ko ia, ke whao mo ngahi whakatotolo. Whakaosi ki ai me proklama Bachelor of Divinity tau wha ai whaosi he tau ne toko walu o ne whakaosi ai proklama motua e tānak tōnga he ahone toko whitu fulmanima ko e toko lahi tahaia o e tānak tōnga e whai he korisi ko hiko proklama ako whaoko e ni. Pe ngai polokalama ako ni o wako I he kauwhai ako e toko wauno. Ai ni whahaito ki tā Latu e ngahi ngau e whalakalaka ki hono teu I he kauwhai ako. O ngā wako I ai ngahi polokalama ako e kolisi
kai tau te fito ki he historia. O le rei bea kau whai ako, o kia e me ngahi ako whalakalaka o whai, o ku mau kei tatari ke whakakato ai programa ako Tongatapu, halamaru maasi me he me fisi, me he Pacific Theological College, ai koe ia pe o teu e kolisi ke tuku atu hakawako, i waa historia me Latu Wesley he tauni, me ai me tūna sea, me ngahi tau ko hiri, na teu me se ato tai, ang nau tōna na whaia historia se si, o historia e whanua hangeko ia na whaia palofesasione Latu kefu. Me hoko mai ke motuani, me ako teu iai, e waa historia, hapoinga maari e tolu, e hoko atu ai hono teu i e kau whaiako, i e reson historia, ka malo ke pare miaga, mai English tako, e whaki mai e pure Tonga scholarship, tau e tolu, ki he Universite Pasifiki, ki ako e taha kau whaifkau e ako historia, ki he whailonga, ka e Doctor of Philosophy. Kai ko ia beo, ki he whaifkau e taha wako i University of Otago, ki he whailonga Doctor of Philosophy, i he whakamaunga, ki he teologia whakawesuriana. Kai ko ia beo, ki he mo whaiaka taha wako i Amerika, i he teologia whakawesuriana. Ko e tokoni ko toa pe ia, ki whakato ai whimau ai korisi, ki he malae o historia ba mo Latu Wesley. Kai ke hene whakatu ai kolisi i he tauni mai whanau ko e toko te au tolu hiva o whakamaunga ai ako i he kaweinga koe ke whakahoko he lau maali e pe a whai mo oni ai lotu ai ako ai ngā we Moimoi. Loto anine whaki atu ai pe he kātoanga whaki mata i tohini mai tohi historia e whā mei he kolisi ki ene a whio. Koe ngahi tohi ne whatu ki hono whamanatu e senturi ua e tu uta e lot whakalistiane, aine kaunga tonu e pule ako, te whaifkau te tā Paula no awhi Latu, ki hono whatu e ngahi tohi historia koe ni. Koe whaki atu ki ene a whio e ngahi tohini, ne whahoko i e whamili e pule ako, o whafonga e hoa e pule ako, Susana Latu, pehe ke ofe fine moimoko puna. Kai ke huki tu pe se te whalawa e kolisi, koe ki kalaisi ia mo kelesi ia, ai langa mi taimi ki itaniti. E toi lelei mo malu mo lelei yangi ai ngā ue ai kautama te awhi o malai wakapuna o haapai i he makamaile na nau tai maali ai i he aho ane awhi i nau fofua whaki atu ai loli tama te awhi ke ngai ake malai wakapuna sa lo te pilo levu pia me he pule anga siapani. Ko i tala noa ko ia mo senolita tu i vai. Ko e polokalama whaki tokoni ko ini ne whaki atu he ampastoa asiapani ki Tongani, His Excellency Inaka ki Hisao, ki he ministai ngahi pisnisi e pule angahu a kawa mei liku, ai ok whamalmal wai kautaha mala e wakapuna a Tonga. I he mea ampastoa asiapani ki Tongani, His Excellency Inaka ki Hisao nani pihi, ko e tokoni ko ini uk whiunga ahanu whakamole whakapaanga mai tola Amerika e ono mano tupu. Ko tau mua e whaki tokoni ko ini ke whakaivia tu unga mateu teu ai mala e wakapuna, i he taimi hoko ai he whakatamaki ki he wakapuna pe whoki ki he ngawe anga. Na te whakaha e Hisao, makatuunga i he whakawhalala mala e wakapuna haapai ki he potunga o tamate awhi, i he taimi kotoa o kutoa i ha wakapuna i haapai. Pena e tukupā e puli anga o siapani ke na whaki mai ha loli tamate awhi ma kehe ma ai mala e wakapuna. O mahino ka tutuni ngā ue mala e wakapuna, kua pau ke taliwha ki ha loli tamate awhi i he mala e wakapuna, i he taimi kotoa o kutoa i ha waka i he tō anga wakapuna. Te lia na hoka whatu tāmaki ki he wakapuna pe hoko ha māma. Lo Tongani ne whamalo i e pehe pule lahi kautaha mala e wakapuna tonga pāsi te e tokoni ko e ni, i e mahino ko toku fofua loli tamate awhi e ni ai mala e wakapuna o hapai. Kai ke ne whawhalala pe mala e wakapuna salo te pilo levu ki he potunga tamate awhi o hapai, o ka hoko ha whatu tāmaki. Na te pehe e tei e hoko a loli tamate awhi ko e ni ke te lelei mo whaingofua nge ai ngā ue ki he mateu teo i he kaha o. Ne whepolepole i maalia ne whiawhi e kauwhine mui e toko hongo fulu maa wha o knau veipa i e kalauni o e whilimisa i lala wanoa wano. Ko e whiawhi whiau hi tau olunga ia aia ne tau aki whakali alia i he kauwhine mui e nau poto i whaiva whakataha moho nau hoi hoi fua ko e whiwhine Tonga ka tau wakai ke whaikiki. Ko hono tata ha tau olunga eni e he kauwhine mui ai ngā he maa i moa ke he kehe ai la a ko unga whanua ko insalo te tupou tolu. Pea langi tua ki ai he ngahi kalapu hiwa kehe kehe.
Ne mahino me he whiau hi tau olunga ne whiawhi ai makehe ai ta uni ai lelei mo whakaholo mamata e whai vai kau whine mui o whatatau ki ngāhi whakahaka e nau ngāhi punake. Kai gehe ne whahai pia ne whiawhi toko ni matu ki mu ai whiau hi tau olunga ai ne kau kei Miss Anana USA Rachel Reed. Miss SNS USA lava hika kalahi ngoa e sau. Miss Masani Connect te ki whaiwai hakau tui tawake. Miss Praxis New Zealand, Kathleen Vaiatangi Tahu. Behege Miss Lady Maria Tonga Australia, Celia Matelau. Mehe toko ni makoe ni tok whahai kuna i he whiawhi whalai te. O mahina pe he whiau he ua ko osi whahoko he whakai eke me tauolunga o koluni mai e kauwhine mui e toko wha ni nau tuki mua whakatau osi i he ongo whiau hini. Ai au kau kene Miss SNS USA, Miss Masani Connect, Miss Praxis New Zealand, moi Miss Lady Maria Tonga Australia. Kai ke he hoko ato e whiau hi i he whiawhini ki he whiau hi tale niti. Pea o ku kamatalau ai pei he ahoni hano ngai aki ai to tongi fo o ki he koloa lolo. Ko to tong fo o koe niuk holo koto ai pensini, kalasini pea moi ti solo. Senolita tui vai ai pe pe whaiki ki e talanoa ko ia. I he ene pehe ko te tong fo holo ake pensini ake seni te hongo folo. Ai pa angai wha seni te nima ki he lita. Holo ke kalasini ake seni te hiva noa ai koe paanga e tolo seni te whanoa ki he lita. Pea koe ti solo e holo ake seni te vaunima ai e paanga wha seni te wanoa ki he lita. O kumahino koe totong whamovi te VTPN ki Tongatapu ni ka au i ai pe me ngahi totongi i he ngahi tūkui moto i toke lau. O kumahino koe tok holo eni e koloa lolo talo mi whepuele tau ni makatunga mi whetea aki i he wā o Amerika pea mo Iran. Kai ke hok mahina ko whainga maali e eni ke holo mā maali e pea e koloa lolo ke he tuunga o e totongi i anga mahe ni. Ko e uni ngongo whalota whanua pe ia ki he hoani. Ko e whaumitaha me he mala e sipotiu hoko mai mō popua aho. I he whetaki ni mai komisoni whamawhora rea Tonga me potunga au e ngahi ngā ue whalota whanua pe mia. Malawa i ke whamawhora te mala e sipoti me whiau hi Super Rugby Pacific wanoa ua no. Whamalo ke Eik Minister me ka whahi sipoti ai potunga ue i whenga e aki ua whakahoko. I he wakai ki ngā hiongongo me he mala e o e sipoti. Nā e talitani e koloha ka mea e timi a ka pulu whaka Amerika a University Brigham Young me Amerika ai ek nā lolotonga a ahi mai ki Tongani whakataha mana o whai ako pule ka koe mata pule tonga ko Kalani Sitake pe heki he kau whakawhawhonga me he kau taha we are one. Nei tautari mā whanai he koloa i kulupu a kia laka me ngāhi whalauti ko hiko a ahi koe ni whange peha whoki ki api ma ai whai ako mohono whamili. Nei mea i he pokalama mo minister e pot ngāwe ngāwe whakaloto whanua Honourable Whane Fituafe a ia o ku whakamalmal whoki e sipoti i Tongani i he pot ngāwe koe ni ai ngāwe whakaloto whanua. O tatake he ofisi fu ambastoa Amerika i Tongani ai ahi mai e kulupuni i he taumua ki toi whakaivia ai sipoti mo e wāwhinga e aki ko ia Amerika i Tongani i he kaweinga ko ia sipoti. Ko e ahi ko ni e kulupu o i he taumua ko whakaivia e sipoti a ka pulu whaka Amerika i Tongani me ngahi whainga mātie e malawa ke ne omi ki Tongani tau te whito ki he hako tupu o e whanua.
Ok nau i tongani ai me kautaha wi a wan ai ok nau whakahokoi e whakatutu ngāwe ki he whakaivia ai mau ngāwe. Ko hiok mahino i ai me ngā whainga maali ai ki he whakaivia e kakai e whanua ai ok kai ngāta pe he ka venga he sipoti o ka ahi mai ai e kulupuni. Ka ok nau toi ngāwe whoki ki he langahake ai whanua. Nā e whamatalai a Isaiah Kaufusi ko Palestini e kautaha wi a wan. Ko ngahi whakatutu ko ni ko tamu a peke toko nia ai kakai o e whanua. Ko i ka kata i pia e o ngō ki he hawani me whakatawangi ne au lea tu ki he loto whale o e Tonga kotoape. Kai ki mua pia tau māwai tau te wakai peheni ki he ngahi tala noa lalahi o e aho. Whake atu hene awhio e whailonga ko e kau whaiwhikau me whanau ko e toko whitngaful manima i e korisko sia atau tai a neafi i e katoa ngahili whakmatai tohi e korisi. Tai maalia e malai wakapuna hapai i he whaktokoni me pule anga sia pani ko e loli tāma te awhi. Pea hola tatongi e koloa lolo ka matalau ia i he ahoni. Ko e ongo ai pe ia, malo ho maumea mai, ko au vai whanua tō Paula ka maumea.